Sanang kasaban, sanang tada sabat, kumadati tansanan, ponsikau, it sakadong na kayo, it paymantang, itin ababayan, pinsingalan, sekolah sabat, isaralam dat boras dat dusun, kumadi tangatang balot diwago, panakamong ditit babayan diti, sanang kinarikatan kumada kayo tayo, sanan, kasabon, sabat diti, yang paidaho, Elder Joseph, mantadat gereja Ginapas, Ipuan Losia mantadi gereja Bangkahak Nayasan. Sebelum payati dat kain sado dat iti pelajaran dat tidak kasabon diti masanang dat sembayang payati gulu untuk dat sembayang dat pangukaban diti pakyanan ko Elder Joseph dat sembayang. Pinay kana ta ka sembayang pimpinan ku salam doa dit arangau kana ta sembayang. Tamadhay isang kerajaan di sorga, abantug no ingaran no Tuhan, sebab dikasenangan no, sebab dilisiw no, sebab diberkati istimewa no kumadahay. Ti samisa, gisamida sabat diti Tuhan, nakapagitimbong hay kambago, hitig kayanan diti, darumuba dia, makinango di firman no, mamarayaw no, gidingaran no. Tuhan saat diti, perikaw hay dahiti, minsingiloy hay tit, pelajaran da sekolah sabat pinakasadia no makiano hay Tuhan supaya dat Roh Kudus no mangurapi dahay gisamidot miloy hay misingilo ditiboros no miontok di karayhan no amno na pay kalabos amno na pay paborosan hay tino Tuhan yang ngay na padiri nga isuang dit kauhangan no kon sikaw Tuhan tumantamong ko dahay kon napakayahay dahiti ngatain sanan di makikinangaw hinamba na payatilo biar nakadaw Tuhan nila nga berkatan no di pembida. Tuhan dosa kesalahan pekimpunan dahay gisamid asimbayaan hay menerima de berkat hari sabat no. Tengsanan diti Tuhan. Pasarahon hay kumedia isu ngaran di tanak no Yesus Kristus juru selamatan penebus hay tengsanan. Amen. Amin. Oke, pensekal Elder Joseph untuk diminamuruan dati salam dat doa pengukaban ditino. Kasaban sabat diti, insan pekagoyati minsingilo isok po itulu pelajaran dati, kita dati isalam dat sekolah sabat dati iti, sabat ke pelajaran ketelu napa diti nga ki tua tai ke kitulu tajuk napa daw nga gamut korosian tai ke gamut katangaban. Saraku miaga lere. Jadi isa napa diti pelajaran diti nga menulung dati salam pelajaran sekolah sabat dati diti nga menulung dati dat mengiduk sontob nunu napa ikarosian tai ke katangaban dati isalam da keposian dati misalam dat ayat hafalan diti hiti pelajaran dati da ketelu diti kita dati isalam dat Yakobus 3 ayat dat 16 kamay ku basa isaralam dat boras da dusun sabab hinanggana pa it kiharo it kasalanan tay ka iri hati memusaraw na dit daw dat tinan sendiri hirino daharo it pagi sasapan ka haro ngai it pawonsoyon dit taraat ka isalam dat boras dat Melayu diti sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah iti nagid hitid ayat hafalan dati nga iradit naka soro-soro na dati nunu kapaya it mandati pinsingila ay salam dat pelajaran sekolah sabat dati dat kasabon diti. Sebelum payati dat kangain sadu diti pelajaran dati dat kasabon diti haro iso ilustrasi dat kepiontok kepiati tajuk dati dat pelajaran dat sepanjang sabat dati diti sepanjang minggu diti iso napa itit ilustrasi daw diti nga mengenai disangulun dit pastor mulak payauti anak muda kada hiti nga kebiasaan na padit tanga pastor di kaundalib ataupun kapinda dahil tempat kinenan daw dat melayani di nga
Mungkin amu payau katunod dit gereja dite. Jadi saat Daudat nakarikat hilad kinayanan diri nga minakitudok yaw di sangulon dit tanga tulun dahila. Kadau Buli akod muhat hangga tisa i gereja dat Adventist kada hiti det hiti kinayanan dite ka ina pasimbar ditit sangulon dit pengian dahila dinga amo yaw kaila kadam hangga i gereja da Adventist kadau nga ihila napad kawasan dit sebelah timur kadau nga i gereja da Inka kadau nga hila na barat di nga gereja dat hara nari night daw nga ako di kaila ditit gereja da Adventist yang nga ngay umbal dat panangkada hila ka to hila itinaitit gereja dit asanangan dat magi sasaap ka berkelahi kadau angay nayaw dahila di nga memang ternyata ina pa gereja dit minanray ta ditit sangulon dit nga rupanya ina pa gereja di asanangan dit magi sasaap di nga gereja Adventist kadau. Jadi nakapagag ako kapia sebab iri na gereja dit magi sasaap ka. Saya na nakarikat iti pastor di tamulak di tinga intahin daw it kansana dit keanggotaan dat hili gereja nga ogumo anggota daw. Nga setiap sabat kadaw it ko nga hila gereja nga iso natulon di ko ngoy ka. Mintaan daw hila sanaray dit keanggotaan nga ogumo. Jadi kadaw pada tahun-tahun pertama Daudat melayani di nga iso it pergumulan bagi doho pengkuro yaudat nugay papamaju ditit hilad gereja di mandau dat layano kadaw nga setiap kali Daudat mengay nugay pemalahaw mengay mangangat di tengah anggota-anggota di nga mengay hayda sabat tengka ka nga rikot na disabat ni nga amo iaisoy ka rikot kadaw nga meskipun begitu kaditi pastor ni nga inapakinarahingan nga amo kasay tumangkiad doho pada bulan di seterusnya di nga harana ka anu yaudat baptisan wagu ka haradi anggota baru dahila ka jadi kana paditi anggota dit wagu diti nga pastor kadaw pengkuro dat itina pa bulan det ke-12 ka bulan Desember ditinga papawon soyati dat iso acara kadau kita adakan perdamaian bagi semua anggota ka menumbaliati kambing pasti ya tila na pa ditinga kok mengoy gereja rumikot kadau pada bulan 12 diri dinga iya bulan yang impindad-indadku ka irina ya gumuit anggota-anggota na kangay magi salam-salam magi gapus ya tila haron nagi songi hadi harda maki maaf ka jadi saya yakin kadi pastor di sabat na padat kaimbago dumontol itinga gumu itit kahino kambago tit tanga anggota-anggota dahiti dahiliti gereja kadaw tetapi saudaraku kah sabat pada sabat dit nabontol diri nga aiso tiso it anggota-anggota di nakarikat hila gereja kadaw jadi pelajaran na pahiti dit ko nga iti na pemasaala ditit masaala na padaw kadaw nga iti na pagamot-gamot dit katangaban nga masih pada tahi salam da ginawa di tengah jemaat-jemaat kadaw inapad perdamaian diit magi hadihad bagi gapus-gapus di nga hanya di kekitanan no tetapi amo ya tila dat naka berdamai kepia jadi penuhuan di Yesus isalam dat pelajaran dati ditinga menhu dati dat menghidup sanan diti gamut-gamut dit menghalang dati it dot rumikot dot kumakinarahingan jadi tina pelajaran dati dat isalam minggu diti mengilayati nunu kepio ti gamut katanga bantai kekorosian harata kurit kepuriman dati dat anyata ti masaala diti hamharan lagi kepuriman dati dat paing lisok jadi tina nama apa diti nga harap pipira paguhatanku kumaditit penel-penel dan nakarikat dat sabon diti
Ingka tuhat ko ka kumadit paguhatan ko kumoisa kumadit Puan Lucia. Okay, iti napapaguhatan ko diti nga kituni damiagal diti. Nelanan dati dat tumadod no pa di Yesus di nga yati na pati nga perlu da semua dia dat tumongkiad dititinan dati imantadat pemagunan. Jadi tuhat ko na pa nga paingkuro ralan dati moidat kakal kasaya ti katilambus da tumanud kinarahingan ta kay tumanud dang. Iri na paguhatan. Konsikaw dit minamuruan ditit sikul pincinglanan da boros dat kinarahingan. Konsikaw nagi di paguhatan dat ira di kalumis. Iti na po tumanud do kinarahingan medot kakalyati kasay dot it tumanud daw nga perlu toko dot nuti kumayso na po nga perlu toko do magondos dot di kinarahingan do isuang do kapasyon dati ali pia kawaya toko dit koinggoriton ataupun katangkaban. Suwa ko iri idsuang nagi toko todon nga toko kalihudo kinarahingan terlebih nagi do isuang dot it paganakan dati sendiri. Kedua na po nga perlu toko dot otorodok dot tumanud di boros do kinarahingan menong kiadto sanan di karaton menong kiadto sanan di karaton lah irino dot it nanu dot pasimbaron di paguhatan. Okay, pasikal di Puan Lucia mentakdit sisimbar di paguhatan ko diti no diti saraku narango dati naratian dati nunuit pinasimbar daw diti no diti pansikal kembago Puan Lucia untuk damayati dat seterusnya diti paguhatan ko dat kuma 2 paguhatan ko dihiti di Elda Joseph iti napat paguhatan ko diti nga isalam pelajaran dati dat sabat na paditi pelajaran sepanjang sabat na padati nga nunu kapia kamayan dit munafik ka nunu kakitanan tulun dit munafik itnoraitan di Yesus isalam pelajaran dati dat hitid sekolah sabat diti irina paguhatan ko ponsikaw. Oke, konsikaw dit memuruan dati dat sabat baina petinai jamani lumis kepet paguhatan diri aku kuro tit kemayon dat tulun dat munafik ka nga sebelum dat ketilembus kutit sisimbar asanang nakanta dat mintang takadat iso ataupun pira-pira ayat isalam da Alkitab kita dati isalam Matius 15 ayat di kumaturu gisom kosiam harana contoh-contoh ditulun de munafik dahitid Alkitab mentadi zaman di lain. Jadi pembelajaran toko dihot sifat-sifat datilo supaya ilanan toko aku kurot ikomayan dat munafik. Nah, beras kana pathiti nga yakayuna itulun dit menerupai na tomod miontok kapio di pinaberas di Nabi Yesaya dat pasal da kayo da paingka o boros da kinarahingan boros na to madatulun diti dat tumuku to kay kasumamba da idaho tu ginawa na padialo asadu imantadaho ay so it tanu anu diala da tumuku daho tu irih na patuturan ipanuntudukan datilo nga winonsoy dat tulun ka it kasanangan datilo. Nah, isalam na padit asanang dat yati mangaratih nga iti na pamunafik ditih nga baras na patit pinsingalanan dati da sabat da bayna nga it kamayan dat bersandiwara ka ataupun lebih asanang da atutunan dati isalam bahasa Melayu berlakon.
berlakon kamayon napa nga isya napa nga masih yau jumadid sangulun dit akan kayau kapiyo it kakitanan datulun suai pawan sayon daw nga suai mahit tinando sendiri ataupun suai hit penuntudukan daw nga suai hit kawayaon daw ataupun kawayaon daw isalam dat Matius 23 nah haro inturu koretai tikumayon dat munafik dite nah ciri na kumendua kumaditit pengkurat tikumayon dat munafik dite contoh na pagpinataktit pelajaran dati benang ay sesuai ibangsa dat parisihom saduki ka tu ya tila na pa nga mayo dit hukum dit atut ipentulis it pinaboros nga amu asanangan dat penghakiman kadhite jadi nunuguna dit wawayon tila di damirader suai keri iti na pamunapik ditinga sanggira na padot malayani yaw ataupun nununa pa pawan sayon daw ina pa hontolon kapya datilad ti golongan-golongan munafik ditih nga asanangan naman pujiya aman angkato supaya dat terkenal isyonan nga kumadat ito pinay serak dat haroh ciri-ciri dan miradilo kano miradi boros dit penal dati dingin no gulik tak na kumakin rahingan ihumo tak na kinarahingan kayong bago jadi iri-iri nari Okay, pansika Elder Joseph pagguhatan dit nunu kapia kamayan dit munafik harana ginaray tandaway pipira it nunu kakitanan tulun dit kihara kawawayaan dat munafik sanangan ako papa ko dit ayat dahitid Matius 15 ayat 9 kadahiti ay so ya rati datila dat sumuku daha dat ina papajaran datila di nga it tiwara tay ka tisuhu dit tulun kadaw salam dahiti kadahiti nga percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu adalah perintah manusia kah pasikol elda untuk dit sisimbar datino gumuli aku kambaga dat hiti dit tampinai puan losia paguhatan ko dat kumadua dat kumadaw ingkati paguhatan ko diti nakura tu perlu yati paguhatan ko dihitid kumadua kawawayaan dit humontol tinan sendiri ka papawonsoy isok koposyon tulun dit amu otoronong katangkabo tay ka orosian jadi tuhat ko na paditinga pengkuro ralan dati mangaydat kailag yati dit mantadit kawawayaan dit it katangkabo haro korosian dati irini pagguhatan ko. Okay, konsikaw ditit mamuruan pagguhatan dot ano ti koinggirot kapedot it ano ti pinsinglanan dati dot sabat na bayna manganu kudot ayat dahitid suang do kitab kita dahilod Filipi 2 ayat 5 hingga 8 beson kudot id beros dot dusun kana po dahila ayat 5 nga tiruanan do kayo o kawayo di Yesus Kristus yaw no po o miagal i kapio do kinarahingan nga yaw minamusaraw dot apatut daw do pupuson i kawayo daw didung kinarahingan suay ko tinangkiadan ngay napo daw iri siliw na diyaw do miagal do sangulun o susuhuon suminiliw yaw do miagal do tulun iyo do don tulun o koy inano daw minsiriba yaw minanumboyo kasari
do kinarahingan do gisom do napatayaw irino tu napatay do hiri itsalpa. Aratian toko dot iti na po ayat ditinga pinapaylo do kumadati bahwa do apatu toko do min siriba. Iduon toko it ginaw dati dot asawat. Ilo naloralan dati lo dapeng kukuro toko do kailag dilot papawonsoy dilot amo asonong tu nako jelas dahiti ayat da tumiruan toko dit kawayo di Yesus ilayla na lasisimbar ko. Iya, pansika puan lasia. Inapat simbar daw tinu nga manuhu dati dat ralan na dati dat mengilag dilat kawawayoon ditamu asonong diti katangkaba it korosi dati diti nga minsiriba ginawa ka. Isalam dat Matius 11 ayat 29 diti asanangan ko dat popoko kongsi dahiti poko dit simbar ditino manuhu dati dat mamaboh dit kuk dit minandaw pasango boras kadi Yesus pinsingilo no mantad iddoho kadi Yesus. Jadi ralan na padati dat supaya dat kailag yati dinga monotos yati dat minsiriba ginao minsingilo dikawoyoon dit Tuhan kinarahingan dati pansikaw pan lasia dit sisimbar daw ditino mayati seterusnya ditit paguhatan dat kumadua bagi di Elder Joseph paguhatan ko na pa ditinga id pintangaan katangaban dati sendiri ditikay nunu kapioralan it milo dati pawonsoyon mangay dat itinapot ginawa dati nga amu kapuriman dat ainggorit tay ka atang kabo ka itinit soalan ko kumadia. Okay, konsikaw it memuruan dati dot sabat baina lumis kapiti pelajaran tako kay pengkuro kadit tiuhot simbaron ku melalui hiti Yohanes 14 ayat 1 gisom 6 pengkuro sepedot amu toko tumangkabo kay barasan pa di Yesus nga kada kau katangkabo ka ilo lagi ayat pertama minumoros na Yesus sendiri minumoros kada kau katangkabo katumbaya ay kau na kinarahingan katumbaya ay kau na deho hilo na padwalay di tapaku agu mo iatyonan mongay ako dahilo da mongay pupasadya datyonan da kayo aku ida pabarasan iti dot kumada kayo andung amu atopot kongay ako pun nagpasadya datyonan da kayo gumuli ako naginono da mongay pangangat da kayo hinangga ako na pandapengyon hiri kau na kayo kaila kau idaralan da kumadahiri di kinayanan di ngayon ko ka itit pisingalanan dati ka daw nga taysanan dimilo da mangidu di ketangkabaan kainggaritan da kapasyon nga nasimbar kapiti pelajaran dati mimpuun mantad Yesus. Pengkura da mimpuun mantad Yesus sebab naraitan sendiri hilad Yohanes 16 ayat 13 dot dia adalah jalan kebenaran. Iau naralan ditetepot kepasion. Iau naralan ketepeton kepasion. Sudah pasti dat kailo yau hinombo ot ralan dit perlu dawayon dati sebagai tulun di atumbayaan da kumada kinarahingan jadi kada ta natangkabo
tu manud na padet penhuan di kinarahingan. Jadi Irina pansikal. Okey, pansikal ada Joseph untuk dit sisimbar ditino hinangga dat iso ijanji ditalumis dit pinatah kinarahingan kumadati dit dapat pemagunaan napa ditinga itianon na dit napitan na dati nga ina pa walay dati dit lebih dit minan pasadia kinarahingan nga Irina walay dati hilad kinanan da syurga pansikal di Erja Joseph mangayati dat hitid tuhat ku kembago di kumade puan Losia iti napatit tuhat ku hitidat kuma talo kuma daw nga nakura perlu yati humontol di kinarahingan no akan ka it karahian gina tay ka iti pamagunan diti sikaw iti paguhatan inapot pelajaran dati isabat nakatalip nga nakailotoko dot pengkukuro kinatutuko di bangsa do Israel sanggira do amu yolo otorodok omumboyo do boros do kinarahingan baino na po nga kailo toko ilan dati do nakuro kapio tu humontol toko kinarahingan intangay pagi dati boros di Yesus hilod Lukas 22 ayat 29 30. Kana po dahiti basonku anuanku di yokoyu do kuasa do memerintah do miagal di tapaku tu minanahak do kuasa do memerintah kawayo kau nondo do makan minum dahiri di pemerintahanku kairi kau nondo dihopod duo tiri kohonon do don raja memerintah kau dihopod duo opayat do Israel kadau iti nopo nga boros di Yesus kumadit tutu manu daw ilo nagi lo nga iso boros dot it kain sasamod da buat dati ikaw sud kapyo da ginaw dati dot rumikot da kumaginarahingan tumarodok da kumadaw sangkuro kalumis dila ayat dila ali pamyadi nga amu toko agampot ilo dot lot boros di Yesus dilo da sokiro no a toko monong kiad to insanan dit nonoy it karaton yo jadi perlu toko da sumimban mantadi ko woyo dati dodung pemagunan ataupun ni korohian sendiri perlu toko nagi do min siriba miagal di tanak di tokoro po kaditit hitip buk da pinsingalanan dati tu elan dati do titri no po tanak di tokoro pati nga perlu pada ahakon do melahing daw jadi buat dati do tumanu do kinarahingan ay sok na suwait paginandasan dati do mga hak suwako Yesus Yesus nagi ison dihon dati dot menagwang diti keposyon dati dot hiti pemugunan di napono dot katangkaban Yesus nolot nanoy kokorison dati dot monongkiad pensanan di gamut-gamut do katangkaban dati konsikaw iririno hot sisimbar konsikaw puan Losia iso sisimbar dit olumis kapyo kumadati pensanan pengkura yati dot
humontol na di kinarahingan tumangkya dati di kain sanay dit nunuit kasanangan dati tay kahitib pamagunan diti montak dit sisimbar daw diti no diti napupusan na diti babayan pinsingelan sekolah sabat dati sabat diti tumbayan ako kain sanay dati nga narangaw naratian dati nunuit pelajaran dati sabat diti untuk mengampus taika menutup diti pelajaran nga pakianuan ko kambago Elder Joseph menutup taika haray ko tuson datani bait mila mandau pawaraw dati kumato insanan. Ya, konsikau hit memuruan dati sabat diti kumade makikinangaw ngawi iti napot pinsingalanan dati bayna nga haraho piro hot pinsingalanan dit no wayaan dati ikituluh gamut dakat kaban ataupun gamut dakat ngaban nga haran nagi mementing it humontol datinan sendiri ataupun it munapik ka ngai ngasarohon tong nato pinay ilo nolot gamut milo papatang kabo dati. Tu hiti na pamagunan, prinsip na pada pamagunan ng syurga nga amo mirad. Prinsip na pada pamagunan, nga sarohon to kano, iti na pamati prinsip na pamagunan diti nga irinhim menyebab dati datumang kabo na po. Nah, prinsip na pamagunan di kumayso di miswayan komentada prinsip dat syurga nga hiti na pod pamagunan nga berusaha pengkuroh mempertahankan it haroh hidaw nga prinsip na pada syurga nga berusaha untuk memberi manahak prinsip na kumadua dit asadu kapihot pibijaan daw nga hiti na pamagunan nga berusaha supaya yati na nga mempromosi ataupun pepentalang titinan dati sendiri supaya dia tina pang ain tutunan datulun nga isalom na pada prinsip da syurgawi nga yati na nga belajar ataupun berusaha pengkuroh mengorbankan diri akan ke pepentalang tinan dati nga pengkuroh berkorban melayani prinsip na kumatalo tapinay hiti na pamagunan fokus na pada nga tinandaw sendiri. Tetapi prinsip da syurgawi fokus na pada nga kumatulon da suway. Nah, pengkuro yati supaya fokus to kada tulon da suway. Sesuai email dati pakayon miradi naraitan di pelajaran-pelajaran dati di nakatalib melalui na prinsip pelayanan. Pengkuro ti prinsip pelayanan beras kana pa ditino nga misiriba ginawo humontor da kinarahingan ang paling penting kana pati pelajaran dati nga ihumon toko belas kasihan kasih karunia da kinarahingan kamayan na pa nga yati na patilinaho di kinarahingan nga okon kasebab kekuasaan ataupun berkuasa akon kasebab otoritas ataupun iti na kebenaran nigitan dati tinga untuk da manusa da tulun da suway tetapi sebaliknya iti na pot nangatan ti di kinarahingan melayani dan melayani dengan kerendahan dah ginawa mentada kasiriban da ginawa supaya aisa ikomayon magi yaduh na pemiradit ilustrasi dati dingino gisam dat ay sa mga sambayang sebab iti so nga asawat ginawa iti so nga asawat ginawa gisam di minigyaduham ay sa di maggereja nah hilo na gereja dati sendiri nagagal ta kana pengkuro ta kadidot isalam pelayanan na pemasyarakatan jadi tapinay beras kana pati pelajaran dati nga iso no ihumo ta kana tanudo ta kana ratio ta kana kamayan
kasih karunia it nanu toko secara percuma yang amu diati alayak dah man kepia. Jadi mentadat hila diletepinai maka mentada kasih riban da ginawo, mentada kasih karunia da kinarahingan inapot istirahat di kemian di kinarahingan dit damai diring anu dati inapot damai dina nangak gumanti di gamut dekat tangkabaan miradit tajuk di pelajaran dati dingino. Jadi tapi naik saroko dat ila nalat record ku dat untuk dati dat sabat de baina. Jadi konsi kawam pegulian ku pembago kumadit memuruan dati tapi Oke, Vansikal Elder Joseph dit kotusan Daud dit talumis dit pinapa kita dati dat nunu kopia ti pelajaran dati dat iti sekolah sabat diti. Manta di kotusan diti iti nai lansanan dati dat kansanan diti minan dati pinsingilai dat kosabon diti nga harapan dati dat mila man dati dat isa it kesilihan di kekuatan rohani dati ampun kurayati dat melayani idlabus dat kegumuan ampun sikau kan sana ditit panel ditit naka karikat dat kesaban dat sabat diti untuk dat menutup ditit pinsinglan dati sekolah sabat pakinuan kumbagoy Puan Lucia dat memuruan dati salam dat doa penutup. Tuhan penerong doi kerajaan surga insan pakagu Tuhan mengisiko hai dokumedia sebab dot hino ko da menyertai dahai doi suang ditit pinsingalanan dot borosno biarno nunu ina pelajaran hai Tuhan biarno iri sumiliu dot iso kogiroton do iman dahai dot umanu dia biarno tulungo hai Tuhan dot mengidu tensanan di gamut-gamut dot tangkaban do isuang dat keposion dahai gisom dat simbolu ihai dat rumikot to kumedia tumano di beros painsanan di Tuhan pasarahon hai ti do isuang dengaran di tanak no Tuhan Yesus amen amen.